Assalamualaikum sahabat. Ni Kopi O. Saya bangcu dekat ruang tamu Saya suruh anak saya bawa ni sebab hujan-hujan ni macam teringin lah pula kopi Kopi O. Lepas tu Kopi O tu dia macam dia banyak dalam dia. Lepas tu dia macam nak habis dah. Tu yang pekat ni dia macam saya habiskan lah. Tapi saya tambah air lah tadi. Saya memang favourite saya memang Kopi O lah. Favourite saya. Ni memang salah satu cup yang lebar kan. Lebar. Penuh lah ni. Jenuh nak habiskan nanti. Lagipun saya tengah makan roti. Saya ni jenis bukan, kadang-kadang kalau husband dia suka cicah kan, saya tak ikut. Kadang ada yang biskut saya suka cicah. Tapi roti tadi saya roti macam keju, potato keju kot. Sedap jugalah. Dan saya tengok dia, kalau dia lembut makan macam tu je. Selalunya kalau roti saya makan macam tu lah. Tapi kalau biskut yang nipis-nipis tu kan, biskut Mary ke, saya cicah lah. Tapi tahu kan macam biskut Mary dia tak boleh lama kan, rendam dalam especially air panas lah. Okay.